Shubor nakaslem jong udongsan hima. Hakasgi Banangkong jong Dorbar Mangdengka Kakas Hills Autonomous District Council ki member jong Executive Committee kilawanra yaki anyro ki baper UEM ka ilaka uba Jambor War ulawanra ya ka anyro Kakas Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill Arhajar Arpway but ya ka Kakas Hills Autonomous District Nomination and Election of the SIM Deputies IM and electors of Nongstoin's imship, Third Amendment Bill Arhajar Khatar. Nangta ka EM Market ka Congress Mary Kharpuri, Kalawan Rayak Anyro, ka Khasi Hills Autonomous District, Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill Arhajar Arpway. But Khasi Hills Autonomous District Council, Nangta Chief Executive Member ka KHDC Ubatita Starwell Kain, Ulapuli yak report yung ka Executive Committee of the Khasi Hills Autonomous District, but Ulawanra Aru yak anyro ka Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill Arhajar Arpway. Ngin Poishkwe Kabenta, Introduction and Consideration of the Khasi Hills Autonomous District Council, District Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill 2021. EM, please move to introduce the amendment bill now. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill 2021. Motion move is that leave be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill 2021. Kayeng Kapadiang. So leave to introduce the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Market, Second Amendment Regulation Bill 2021 is granted. Please introduce the amendment bill now. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to introduce the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill 2021. The Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Market, Second Amendment Regulation Bill 2021 has now been introduced. Please move for consideration of the amendment bill. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Markets, Second Amendment Regulation Bill 2021 be now taken into consideration. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Establishment, Management and Control of Market, Second Amendment Regulation Bill 2021 is now taken into consideration. The motion is before the House. Laban discuss yakaniga General Principle jongka Amendment Bill, hakaniga por, karkum ka rule, yakaniga Amendment ladiman punpoy sa Secretary halane shwa ka saubaje janmir jongka artsan tarik ubanay baar aja arhuay, but also consider yak Amendment Bill clause by clause haka lai tarik ubanay balay ajar arhuay. In Poishkwe Kabenta, Introduction and Consideration of the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration Land Bill 2021. CM Subhaban Place Shwa Yaka report haka badai but kaniga bill Shwa Bapin introduce Yaka. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to leave to report that the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2005, which was passed by this August House on 24th June 2020 and sent to the Governor of Meghalaya for obtaining his assent, has been referred to the expert committee constituted by Government of Meghalaya by notification number DCA 69/2005/75 date 11 August 2020. The terms of reference of the committee. Sir, Deputy Chairman, sir, point of order. Tarayu CM Madan Buramun have introduced your amendment. The Klimpat introduced, but you are leave Jonka House when introduced. The term of reference of the committee is to coordinate the processing of all bills
sent to the Honorable Governor of Meghalaya for his assent and sort out issue that may arise therefrom expeditiously before processing any other bill currently lying with the government for disposal. The committee shall complete the process of examination of the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2020. The expert committee, which met on 19 August 2020 and 9 September 2020, made several suggestions for incorporation in the bill. Consequent thereof, the District Council Affairs Department by letter number DCA 69/2005/84 dated 15 September 2020 requested the Council to kindly rectify the bill as recommended by the expert committee, and the corrected bill, when passed, may be submitted to the department for obtaining the assent of the Honorable Governor. After examination of the proposed correction as suggested by the expert committee, the executive committee finds that the proposals are mostly minor in nature, which mainly address the conflict with other state and central laws, without compromising the principle and objective of the bill as passed by this Council in the month of June 2020. Subsequently, the proposed correction as proposed by the expert committee is approved by the executive committee. Therefore, to enable the executive committee to submit the bill afresh, the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2020, which has been passed by this August House in the month of June 2020, may be recalled and substituted by the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Placed before the Council for consideration. The report is placed before the House. Kayeng kapriang yang kani report. CM, please move for leave to introduce the bill now. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that leave be granted to introduce the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Motion move is that the leave be granted to introduce the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. Kayeng kapriang? So leave to introduce the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 is granted. Please introduce the bill now. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to introduce the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021. The Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 has now been introduced. Please move for consideration of the bill. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move the Khasi Hill Autonomous District Regulation and Administration of Land Bill 2021 be now taken into consideration. Motion move is that the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of the Land Bill 2021 is now taken into consideration. The motion is before the House. Laban discussed dengan general principle jongkan ni bill hagan ni por kakum ka rule ya ka amendment ladiman penpoi show secretary halane shwa ka saubaje janme jongka 8% tarik ubanai ar ajar arpoi but unsa consider ya ka bill clause by clause haka right lai tarik ubanai balai arjar arpoi. Mr. Deputy Chairman, sir, naman ba pilawang ba discuss pan ka general principle jongka bill ke bala consider akan ka sni oni sukuman sibon na kaliang jong ka executive committee ay por balang kot ala pamanda sibon ki amendment bill bat ka bill ka bedi bat ka nika land isodna bani ha ka jadi bat ka jingawan ra ya ka amendment bill jong ka admission of ilaka ka bamod lakum no aka tribunal di bandon nakarang jong judge ya additional judge. Kalau nggak jadi sana marah kamu kan lo background,
Kam dia ke basuk ban head ya ka tribunal. Kabedi bagi cases better per la High Court Supreme Court. Kabar sunat sibunya akan nyedai bat ka Jiwan ra ya ka amendment ya ka nong stoi. Kabedi man baik ka tukan di kam kabedi bat ka himan nong stoi. Isutna ro sibunya ka ST committee ba kumangitip ka district council ka dika apex body. Kaban penbet ya ki di jing bakla hang yang tai. Hakaba hakabakut ka di tang maka kapan siya may kanungo decision na kabantapan amen na kaya rules na kalong yaki yakaag begitu way berkumpuro hakajinya deh baka market kumbalay kran na kadika house badet tentang kimi ki yau klam ka jintip hamta maka por covid klam ka jintip jong ka desi council na kaba nang baka dika amen la sila nang pen financial berkumpuro hakajinya deh na kabanta ka jing 8 kilo bala kumu nang ni dakaay masuk ban 8 kilo. Naso kalau kaya ikay kabang hapan ay kay jing kubay kerpang ya ka committee. Kumjuro ya ka giri bakalan. Bakalan nga apa siyang atem na kapor siya kapor. Tendoy kamlong kapaso. Na maradang ilay ka history ka jrong ba ka history jong ka rukombat kendo hari kasi ka jong. Hoy isu kuman sibon barang kalian jong siam. Baga tim kelalapan persangkat pala banon wanra ya kani ka ban intrius ya kani ka landbil. Hoy kada ini kerja ban kamya tai punya. Namar lan padika imbat kayau. Jong briu gitu. Nah susu bangka jingmut jong ka ST committee ban wanra ya kani ka landbil. Number 1 baro sikatang nyahapan lek house of register. Banyo ya ka registration. Ban itu daw bang bat kiwi-kiwi ki financial institution. Ka adai ka jing ka bakhawi ki bredo. Mister di bicu zaman sir ijaga ibarit haban suri kilang. Ka main objective jong ka landbil ka di ban no na ka jing lai show sub register. Bat ban one day submissive council. Baka di ban step kata purpose. That is one. Taban ya keren ya kata ngakarai hagabakut Governor 1982 notify ban penrekam ya ka Indian Registration Act 1908 ringkat katu kami ki modification kiba kasusi batong ba haka modification jong ka state ya ka IRA 1908 non siap non district council don orang ba senang haka IRA modification 1938. Kabamut banlait na usap register haplait na ka IRA. Banlait na usap register haplait sendon na ka IRA 1938. Ngaku akan lihat bagaimana kalian ka executive committee kan jos examine ya kata gini begini tingkat por. Nama lek sekadon galat panwanda origenda hagan ko bentar. Banlait na usap register nyihapan like sendan wood naga notification yung gubernur kakana ispa Papua naga 1908 IRA modification padba kakot jongi kanlong kakot kabagi su dagay. Number 2 ngai ka kyong record of right certificate. Record of right certificate kan dia record nasional sesuai kaya kakakana iktil record kakakana ka Meghalaya Land Survey and Record 2018 but haka section arpusau bahwa director would endorse yano banle ya kalang record but 1981 who endorse ya kadisi council banle kalang record tang haka board yung director leng baka po bawal yung gobernador. Tinatang yung records something sting record naman ka record kami nagkin Meghalaya Land Survey and Records bala notify ya ka 1981 bala ibon ka disposal banla ya ka sal resurvey tingong ini kentin ko hapo sa register ki ong registration date registration ko igaway hajante hil ki ong kalan holding certificate haki halilan
haginon halilan dan bakla jadi patah hangi pada hangi yang record of right certificate the legal term in hab banda pek na barok kiliang kenang makan dua. Number 3 kataru kasih majlis start was to komiti ban jos rilo pamit. Number 3 kakandau harilum khasi jangka jungi nado British don arjat kiyo. Way British territories are khasi state territories. Haka British territories all in all kadai ka British. Haka khasi state all in all ki hima khasi pada district council proper pada India yang don British. Your independence 1947 ulai na British one of Indian government. Ki British territories apa khasi ki kelana revenue lan jangka Indian dominion. Kan bagi khasi state ki melak dan long revenue lan jangka Indian dominion. Ki hab ban yasanya ka annex agreement. Ban long hi ka ki kendau siap hatok ki hima khasi. Tang bam demo ju disim ju hima yuk bakla. Ndai ju disim ju hima jong ki kun ki haja. U Indian dominion pen khano ya ka Assam state. Ka revenue lan jong ka Indian dominion kalai no sya ka Assam revenue lan. Kisna ya ka Assam revenue lan ya something. Ora lupa. Khana sa ka district council Mr. Division ka khana sa ka district council ka revenue lan jong ka district council. Di British mo ngong British. Kabagi khasi state kino ma ban ko revenue lan jong ka district council no. Idai be ki kendau hapo kahima jong di pai pa. Ajantia kita mesti pakai ka kalau revenue lan juga jadi di semua no. Ki adopt ya ka Assam Land Revenue Regulation. Nama kadi ka revenue lan juga di semua lah kan adopt ya ka revenue lan juga Assam. Apakah adopt ya ka revenue lan juga Assam? Di pentrika ki kino jantia. Kiong kumno habang ilawai merau no karen. Ngilong pendan revenue lan juga di council. 1971 nakapuar jogu weu siap di pass the resolution bandong ba pakannya ka jaka kepala lagu no British kawan seka India kawan seka Assam kawan seka nado menta kadai kan nong genti jong pai pa kamu ndaisu kada beriman do itu tang bagi yo ban benok kendiat ki yo benok andiat ka tuka Assam Land Revenue Regulation di penetang itu land holding certificate land holding certificate dengan baklanga yaki non halilan pada patah pada yaki halilan hali kamu kidi kwe ogi jagat ripa ujaintia oplai no ya kinong jaintia jadi sudah tak bawa kadi ka kendo itu tapi hajantia mesti kidoloi ba ai mo hajantia ka ai ka discouncil nama boleh bala ulek na British ulek na Indian Dominion kalai na Assam government kawan hadis council kadi dikasih usul ke bayi hari kasih don arjat British territories kasai sopan kadi British territories kamau mulu kanong jeri kalai lengkot kami kemajai kasinai kanong trai okano dari kasinai ka senai bagi juga gini di British territories. Kat kum ka jing sisa dari mangi ban isu patah. Nama kadi ka revenue lan juga di council. Hal punya British. Nyimno pan lek kata. Yang tongin ai like no yapi. Ni jebu serbar satokan. Ni donu serdar Sinai. Gini kiri ai kot kendo kot siap di gini kun dihajar. Nyim kuat pan kini. Kata haki khasis step nyimna ban ai gizom. Nginuma apa isu pata mengi haki kasis. Lain tang haki revenue lan juga district council dibanding British. Dahan ni dah baik bah. Ngating wah yo hang ni ke sistem jongi. Udon basyong hari korit. Udon basyong apa rikai. Udon basyong apa rewrite. Udon basyong apa rikur. Ikir kamu di kalkur. Bagian basyong hari rewrite. Settingnya kan ni kawai. Yo anda ya compare Gibril Jongi ke basyong hari rat par recorded. Usiru basyong rikat. Ya itaru haban exmin hab tek patik.
Ya ubasong apa ri korit uskam hadun nadun nanti na parto kendau syadu syajro. Kalau ubasong hari lada peli usong tang si hajar square feet, hajar square feet uting usir, tot. Namar peli tiup tu badan apa ujung tiup. Tiup lada saya ngai kun jonga haplik em biang hari disengsil kahit tebel right. Kalau basong hari korit bro uskam dundun namar peli bah usong haga kendau lajong. Usong hakimar kok kendau lajong. Tengah tinggal niru kendiat. Yo basong hari rai usir top. Dikata rungau cek pa nyimdon hima khasisyo banong ban penyebar bat yau British nyela peniaga kerdan lang. Ngaku malah kumnu ka anjong ni kadi banlang siap henno tarajur sano dak bak hilang ya ka menor bad ya ka menta na ka benta ka biang jong di paiba dia misalnya di Putisman Sar kajing kuat juga kalau bantang dia di general principal juga di kapil nama kalau so important nama hakalan hi ladangnya bakal datang tiang lu lalai awai ke jadi beta ni kalan bil ke jongi ni Cameron siapa LSY kasih iba haka fast original 6 shidel ki mensan ro ya ki LSY kasih kamu mut warga ngatai ka task force sati iba pun ki benta juga LSY kasih tambah kaji salat 1971 bagila ya ka North East Reorganization Act 1971 ki khawat lang ya kasih shidel ro Dewala kata rumah semua bala aibor yang ini ban snaan ban yada lakade sanus haka takut ngakip tangan ni kowe lada kas district council kelas nama kena ya kaan pai multo ya tengku gubernur notification tak nais pak buat bantalan bil tu ya tengku namal kania tu buah ibu pun dibentar hendai datang senaya ke kan kumka nongrim jong ke siksidel ngangai skap ba ladali saput no kadon ke parat 20 kadon ke paragraf 3 lan alatnan dan boong ba himla bane alatnan ba pensenganya posi ya disebutkan nomor ba kumutin alat ba pimbiu ulang kami kedua jongpi nomor alat dari parmaki kamu dah usia mah lima karat betul. Kawai kira. Apa hima mau apa rak mau bu. Usia melim na dorong tam kot kendau hap syarat mau bu. Usia melim la dorong tam kot kendau hap syarat mau bu. Maka mau upaya melapor manik sim. Hap isu kot kendau usia rak mau bu. Hani benda dan hap lek dek dak kot pensem na usia lima. Kirai kidan punjai, kidan kihima kiba kirai kihap hausim direct, kidan kihima kiba kirai kihap hausim right, kidan kihima kiba hap kidan kirai pada kiba hap haki saufur, kihima kirai pada kihap haki saufur, itu ni apa hibah kairim. Lalu kita ibaha ya kanika bil, nyah balong bin biang. Kenapa kan penduk mensim ya sistem right? Kenapa kan penduk mensim ya ki saupur di bawah penyak ya right? Berkumtat telta. Dengan semua tangan kau itu. Hajan dia ai galan holding certificate. Hangi ni ai ka report of right certificate. Kumnul dengan ai galan right certificate. Kumnul dengan ai ka land holding certificate. Kumnul dengan ai ka no kot ka khamlong strong kan. Hanya suku tadi sekonsul kan empat staf IUM itu hidup tambah lawan no snow lawan no right lawan no hima tadi itu apex body kapan sim ya karai kapan katu dan ada masuk ban ong ba hai ni por balengkot siapa ngi ban pas ya kan ban konsidari kan kebil haka argo haka lai tari nah thai still tamis dia in the form of origin da kenapa kan long police lihat mengating yo usir basyo rights
rumah urus imbai saya karol jung yang ni kadang musim hima balik simpat na musim baik entau hap ban so sim hima kita tertertib haja ka begin ay ka lan right certificate ni ay pan the record of right haja ka begin go away ya ka also Meghalaya land survey an records nationality ni lek ban respect ya ketika ay haja ka begin don gabor halade im don bor nama district council it is an autonomous body bona it is asupur pun menjawab ni dia tentu kita sahai kok telah start menjawab kamu kiki sebenarnya against the governor itu nama la yang ini kapor hak saksi my point is this bahakan ke general discussion kan dia kan general principle juga itu kamu ban ia siap pakai isi kan dia ban look on this some issue kenang bagi pas yes untuk kami show pendek sub register ilahan nak Indian Region Act 1908 karol juga istim kedon karol juga right kedon hendak tinggal syahio bah we impose yang nanti kamdon ya ini Mr. Division bata isi berokoi saya tengah agak jing kubai gerpang ai por balngot hamtang musia matri stamma ura konstitu ya boundary committee agak bagi ayo akan discuss bon GAK dengan juga bakal ni kan landbil kalau so sensitive so important before we pass it dari nak police dan governor itu ada somehow ada minyak rendah dia kenang ba kanam don kanu ka terisem nang bun gilian te ko besi bun ke ngara tu musab dinazan ini kit general i distortion kalau ka general principle juga dikabil besi bun Mr. Chairman, sir, try narung ayang kendian ban agni general discussion namar ba ide je penriau iba iladon kahok ban long kera ya kendo syap tengah syukwa kejengai jumot jong i member badon buram nang tena pentorum kera mokar ba ke isi kan perhat ba namar ba ke don sekawai ke draft policy jong ke sarkar India ke bangyong ke environmental impact assessment arajar apho hangtu idon i provision ba lada ka sarkar India ka don kam jaka namtaka national defense national security but strategic consideration numdan public consultation show dengan so don kam ba ajimot i member badon buram nang thena po putarum kramokar bangin like na kayare namar ba yo lasai i lut ki jaka tangha kita i provision bakadon ke environmental impact assessment arajar apau baka sarkar India as determined by the government of India land required for national defense, national security, and for strategic consideration, there will be no public consultation. Dengan so, Mr. Chairman, sir, ini ide ibenta iba kongsan ba balada donkam, baka isi kan boteng shoy kini kakam, bangin dia selok baru ngatrai ikerpa lada kalong minabu. Nama kaduk ruai kejat menriu. Ngidang syangan, ladang ngilong terai, long terak, kadang kesyap, ladang ngila duk, kadang kesyap ke masa Deputy Chairman saya, terai, kejap, kalau wai peteng jungi, kan sa tim ini, dengan so itai cengai jumut, ibala ai member badan buram nong the, manpani baki jingma kidan, ya ke kendau kesyap jungi. Tang lita Mr. Deputy Chairman saya. Mr. Deputy Chairman, nah aku beli ya, kerpang ya gini, member armut, kibala. Ai kini kecing ai jengmut pang kecing ada buat kenika landbil ni sutu bagai kenika bil kala pas na doa ajar sat re 4 semla ya kawan yo ya ka asal dan re ka senam ajar arpo ngila on ra ya but kum bangala report benda kalong ba lara ya kini hapo ka expert committee kabaladon lang nakaliang jongka law commission nakaliang ka DCA nakaliang ka revenue but kilaya det pet benia ya kenika bill but kumakalonghi kamut ka jinga tengku baga state government kamdan shu teringa susu ya ka jingom jong member napo mokhar bekidang don ka tukat ni kiban hapan ya benda ha ka jing sya
nakaliang kajongi ngem semlek kerke. Adin baladap yang ini kebil. Nala ai kopi ru segi member berokhat. Ai kopi. Banglada ai poru arkos ni. Ban ai jingmut lam. Ya ka executive committee. Kai ke bafidan ban ai jingmut. Tapi ngala ap arkos ni nam syumyo no ka jing ai jingmut like not way member. Way member apa kalian jengi. But masa niyo ya kata ngakhat yo ta member hak special committee ke jungi banyak discuss. Kai ke jing kuat ke member. Banyak yo jing syai. Jenda ngalayo hak puar ke pabiang na snoba. Kam dan jing ingi banyak. Mau banyak discuss. Tu wala kataru ka puar kadang don hadu ka lai tarik dengan kerpat ya member ada la ban ai da ke jing tho nang bang ini yo berpej da don hang ni hang tai bangin pangkala nakaliang ka jungi kloy. Dan mereka jikuai ke jungi kalong ba kani ke bil ini ban pas. Bar ini ban sutu ru. Hendiat ba ka ke jingi per jong kani ke bil. Bat kata ke jing register iki kata. Ba ke registration office. Ka registration office jong DC pidi ban kan mau ki register ya ka dokumen. They are not registered the land. Mereka ni ke bangi wanra bangi lembah kani ka kalau mbak kita jaka kindon ya kalan dokumen. Halek saya di office. Rakang di nui dolar. Iba syuhok malu malaru. Visiu ke bayi staff hang tu register be. Bagi pai ba ki kemen layo e katu registration apa di office kiso bakal ada ke dokumen ska belapas kami ke jaka ke joki. Hendai klaim lek sorbi, klaim lek tej, klaim yo NOC na orang ba snong, nau sordar nani nau sim right, nau sim. Kami yo ye. Udisiu register ya ke cakap. Hatu kan ni kamara ke jing mai. Mentala sedang menmi ki mukot doma. Sedang menmi ki jing eklik cakap. Gigi ong ila ada register te po DC office. Usi mo ngam itu ya ni. Mendang menang DC dang dan goi ke beriwan ni kenduk ya. Kau ngalet hak saudar wong ngam itu ya ke registration yo people DC office. Hei kalan dokumen ke joki. Kamda. Karena tak ada nama kan dika am imut bagus. Scam cu ya kalan dokumen. Dan rei ngai sung thu pa habawan ra kan dulu ka an ni numpat la ban long 100% polis maka an je jadi ban sutu ka an kanang serdo kanang snaan nang don gejing serdo nang ni nang tai gidang mi bet dan rei ban penpej jaka 100% minum la dan rei ki rules ban senang idon ke provision ban senai ki rule let's see haki rules nginang penbahas susu ya kan let's see dak wara biang iki amendment nomor tangshu ladangi kuah hiban yo dak balong 100% minum la su ban lanu dan kerpat membar kalong ba ladadon nunu cing ai jimut mentah rakno kenang bengin yo ban penbet ka lai terik ngin yo ban pas ka boleh syukur di semansar kayak semutunat ya ka jadi corporate jong usi yang ilama i maraku si lai por buka culong ba hajin itu dan itu general discussion nang don nang taban bu amendment nang don ni kamen ti tan dia anyway so tunat pada banyak suatu ba la ya syong ba DC ba law department tu tang ba keep in mind that the DC the law department of the state government and the representative from the state government they will protect dia berokoi tak ada hapan long autonomi dia dengan sunat awai jeung aja betul siang belum balak kumu impor dan dona impor berkot masuk mak polis tambah shooting pain dua la polis 95% spoil 1% kedua wel baru kau itu kasih itu kau yang tahu ngatai sunat bagi gini corporate lang itu hilang lagu dukung persangkat mana oh nyimpen minor mistake ni time dia nasib second amendment third amendment kan kuat masalah itu polis ya ayu tabak kamri ban kata ayu budlu jongka dustu namar ba tata tang sambil tiap pemegam dari ini dia juga nak pengertian namang suatu pengisal kendo yang saya slok bonu siap dia kurisi bon Mr. Deputy Commissioner kurisi bon siap dan menurut Kak Syamda ke general discussion there's no official business for the day. The House stays adjourned till Monday, 1st of March 2021 at 11 a.m.